laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد مستمعي الأفاضل حضور الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. فإن مما لا شك فيه أن رحمة الله واسعة. إذا دل هذا على شيء فإنما يدل على كثرة المواسم رحمة للخلق واستكثارا للأجور لهذه الأمة المحمدية. الله سبحانه وتعالى يمن علينا ممن قدر الله سبحانه وتعالى شهود هذا الشهر أي حضوره، لأن بعض الإخوة كانوا معنا في عام المنصرم أو في سنة الماضية، الآن راحوا إلى ربهم لأن الآجال أو لأن آجالهم قد تمت، فنحن أيضا ننتظر نصيبنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت إلى آخر الآية. أرى نسيب به حتى بين أبيحان دكون قلهم يترك اليوم الله سبحانه وتعالى نيم وكلف نيمنا جاء يقول موت نيم جدين نيم إسلام نيم جندل نيم حق الله نيم حور جنيد نيم gedalɓe nema jawdi nema laamu ɗiɗo fof jomirawo subahanahu wa taala yo ma bikum min nimatin fa min allah. kala nema kala nema wama bikum min nimatin fa min allah. kala nema mo wondu ɗon ɗiɗi gontuɗen ɗo fof e ko ina ɗiɗo suuɗi wono senagol kawrugo tento a yawta ɗum ɗo ha daro ko wana noon ɗanagol ha e ŋaasugol sunnulla ha e hiilugol ɗiɗo fof anda manque fu wo haray programme ma um boni. ida yettamo kanko subhanahu wa taala waɗi almunhimu yastahiqu lilhamdi walshukri ɓaawo ɗum kadi waɗi nemin ɗon no hamdide e yettede jannde hatta fima baynana hay hakkude meɗen ɗo waɗanɗoma ko moƴƴi o oya jarno ha hande ko woni hay ɓeytuɗo sa okkorimo o jannete o yenna ni ɗo to yennayi ko goɗɗo go na dogiɗo no hin jon noon on ko gokkum ni waɗanma miƴitoɗa jomirawo subahana wa taala kala ko waɗa ko waɗali waɗowo ala kala artuɗo e mankan allah o rotita e on mankan no goɗɗo wata timmidir. arayɗe yettamo nde jarnamo e ɗum ɗon iɗen weltanomo hiɗen kirɗitanomo ɗum ɓaawo ɗum kadi irritide wonde reweteɗe waɗa e gonno sowona kanko subhanahu wa taala waɗi noon ɓe inni alkhaliqu aidan yastahiqu bi al ibada. alkhaliqu yastahiqu bil ibada taguɗo on no hamdidi e rewede wona woniri ɗon nenin ɗon no hamdidi e janne kadalika taguɗo no hamdidi e rewede si goɗɗum go'o ma goɗɗo go'o ko o teddi o si rewama addiyama allah haray tooñe waɗi haray ɗiɗo fof konne nete wona e neere ndewal ngal wona neere rewa ɗon wona neere rewɗo on wona ko wiyete kon yani perduɗo ɗum gaynata al ibadatu bi haddi datiha batila wal maabudu kadalika batil wal abidu fatil. aray ɓaawo ɗum hiwi on juulde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe leyɗure maɓɓe tedduɓe e sahabaɓe maɓɓe tedduɓe
joginooɓe fitilli kaaɗo diina ronndide feere diina kam ɓaawnelaaɗo ko amna istintingolay e gooto assahabatu kulluhum umana wa kulluhum udul sahabaɓe nelaaɗo allah ɓe fof ɓesdi maɓɓe ko ɓe wolniiɓe ɓe fof ko ɓe wani honno ɓe fof ɓesdi maɓɓe onete ko ɓe luttuɓe udul haray ɓe toro e allah juuɗe maɓɓe kamɓe e iwtirɓe ɓaawo maɓɓe e kala jokkuɗo sunna nelaaɗo o ila yawmil qiyama oɗum waɗi sa jokki sunnaaɗo o duwanto par ce que ɓeyna e kala iwtirɗo ɓaawo o yiɗoyte ɗo sahabaɓe nelaaɗo allah wiɓe fuɗɗa duwaneede ɗum liiɗi haa ande yahda ha yani hatta yarida allahu l arda wa man alayha ha allah rona leydi e wonɓe gawat arɗo wo innayi radiallahu anhu aray wiɗen inchallahu eɗen janto wiɗen no jeeya yumede allah fa min rahmatillahi alayna kasratu lmawaqif no jeeya yumede allah e dow meɗen ɗuuɗugol ɗiɗo settoji goɗɗo wiya dabbudeji kono ɓe wattani illa ko setto dabbude ɗen ko yawmal qiyama ɓennayi noon ko sabtinoɗa setto ko fiya sottinoye dabbude joni noon te wiɗo dabbude ara wayno si gollanoma ko wawo ɗo ko setto ko yiɗa yimude toro allah tabaraka wa taala e allah waɗoy ba e kendeje haray ɗingol ɗiɗo ko waɗu joni ɗo seeɗa lesdi ɗiɗi e seeɗa kadi ma lesdi hajji on kadi ɗo o ɗi ɗum ɗo no yiwa ɗum ɗo no yaha ɗum ɗo no yiwa yontere fof juma ɗum ɗon kañum kadi o ɗum ɗo fof ko onne lette ko anndanɗa hoorema ko moƴƴiriji ɓeydoto ɗen e muɗum sawti noon julɗe e jama on e julde nden ka jamaji eɗen to allah tabaraka wa taala yo allah o jaɓan en golleji meɗen hara no siɓɓe tedduɓe toɓɓe e jogorɗen toɓɓe ɗiɗi joguɓe yewtugol dow fimu fay ko toɓɓe wote waɗi nden ɗon ko naatude fi ramadan on wawon taw en nabbitay nabda ko wiyete nabda ko nabbita ɗum goɗɗum mayata nabbo bi ramadan waɗi fiijigo fiɗɗi wano e wiya isba shahre ramadan ko nandita ɗon du'a on jantotomo fiyo on tigi mari to nden waray kono ɗum ɗon kadi feƴƴi du'aaju e seeɗa on si lewru ndum ari haray iɗen ɓaawɗum e toɓɓere no wiye an ihlas e anndi golleji men ɗen e fof suka alqurana jannguɗa ko sadaka ittuɗa si a julno si a waaji si a janno si a wuri a ɗiggan nene e baaba si a juulu si a hooru si a hajju kala ɗum ibadat sawa'an ibadatul badaniya aw ibadatul maliya fof si ihlasu ala e mum ɗo wara sa'ugo laagayna si sam anndi mo tawi awdi mum ndi aadani sanki koyotoro allah allah ta ndiyam saaɗi waɗi no ndiyam saaɗiri wo ko noon ko kamta kon ñodirta amma si tawi ko awdi moƴƴiri sankuɗa koyatoma allah tabaraka wa taala yo allah on saaɗi ndiyan na waɗi noon kono ndiyan ɗam saaɗiri wo ɓurde ɗi yaltirta ɗum noon haray e tawa allah tabaraka wa taala yo hawrindin en e ko yiɗi ko wela mbaɗi noon ihlas walangol kala ko waɗɗa ko a ɗaɓɓaye goɗɗo go o mante a ɗaɓɓaye goɗɗo tawiyata de ɗaɓɓaye goɗɗo welto waɗi tawi goɗɗo ko welata allah ko eneɗaɗo makko welata mo ƴa waɗi ɗum ɗo mo weltoto kanko kadi kono naati yo welto wonɗa e waɗir si naati yo mon ono waɗi ananay kama goɓe gono ɓenna men ɓenna radiba man radib aw radiya man radib haray ye jetta seeɗa fadru ramadan wonno no gada laylatul qadre on mbaano woɗɗi alhamdulillah en cattoto ɗum ɗon ɗon sinaara jono e hadise كثير كده هم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان دون كده نفتن دون كده تقبل كده ولنا دارن تنبأي كده هاي بكيري دي كده كإخلاص والنهار للهرم لين الجنة تقبل وان تيوك زيادة ودنا على في بلكين اكتران ما كده ديز اكتران لكن تا ويعود لكم عن لما كده Tutul mihalai, si kok dari nawajo do, kadugal doktor endo, tu nawajo pendo do, nama hai sina pendo do, ada tugal ma do tamaro peura Madinah al-Munawwar, ya ida ye, dan lawan le ara tamaro mokki yo,
Rutu tanan dati dong kamu dal misal do kamar dewan dengan wide. Hai, para awal itu anu ya golongan anu panjula sama. Kalau dalam ya kamar dena berkawat aku ide lagi. Dulu ada ini ya ada lawyer si kono lamafi. Kemudian tekon hudun rasulun di anin wahid arab senawiran. Sunnu eversare jeno go wong argol wada kongol katika doktoran do wada kampan sunnu labanane do julko tali baje bakko ganda hare wonno ga kuy ko inde makka den andi angano de yangol be kokori ha hebi go ko be ma do dara andi sera hare jonno putaren fadlu ramadan Luro lewru sumai Ramadan sayyidu shuhuri وكير ولقوه لبي الفضل في بدء نزول القرآن الكريم ويلول لون في سفر القرآن وهو شهر الطاعة لولو كنوية لون رمضان والقربة يفتركم الله تبارك فاتبرك الله والبر etik gugongol ikanggol mawbe na yibe mo yibe wala san e mo jagol e yibe den e nure e mo jagol fam wasamrul maghfira dulo lewro ko kayru yete lewru buumane de bakka fa aslu ghafara ko jettugol goɗɗum buuma e hoore goɗɗum kono Allah tabaraka wa taala mo inni afuun yani غفور يا فتوى سرو والرحمة دودا ما يقول لك يورمين إنك فانو دارا توا جل يا جنا نبنا يورمين فاهرة والرضوان دودا كله يروي الله نبرزني جيا بما كبرنا غربي في الباو ما بتيكو غربي وراي ما أوره كذا أو كذا كاي هبطوا نجامو دودا لورو Uduru welaye Allah no welaji ate makko ben accudo do nyaamete njaram rendugo ko wiyete kon shahwatay al batni wal farj akramahullah accudo ɗiɗo fi Allah ino ɗo sonnajo ma on na fuya ko daganiɗo ino ɗo ñiiri mani no ɓendi ha moƴƴi jooɗi ino ɗo njaram maɗan no jooɗi huude haɗama na harmuɗa accira ɗum ɗo fi Allah gooto dardi yiwtira ɓaawo ma ɗum ɗo ɗum karamo ko ɓe wi wotana ni ihlas ko wiyete kom maqsudul muraqaba subhanahu wa taala ɓuri ɗumayala waɗi ɗum noon aray ko pellet ko fi Allah ɗum waɗirɗa aɗa wawi juuɗide ɗo naafi lon fiyo yimɓe ɓe yiw kono horugol aɗa wawi aɗinama a ara yalta e cuccugol نور ولاية في ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر لولو ما يرو جنب غوث نوي جنب يعني إحبار ليلة القدر هاي أريد قوات إيتان لنكم كوجون دا فلانا تايبان فلانا كتن ما يلانون غوث لولو ay oɗo jemma ko kanko ɓuri moƴƴude e waɗugol dewal e dinde duulure ɗum e aduɓi capanɗe ɓeerati e nayi e tati e lesdi wa bihi awnu lmumini ala amri dinihi wa talabi islahi duniya ko sabu ɗum ɗo lewru woni ballal neɗɗo gonɗin ɗon e dow ƴi'aaki diina makko kan e ɗaɓɓugol moƴƴingol aduna makko woni no lewru duumaye yani a remara e aduna remananaaka ete misanta ñalliworuda eɗi duumaye a huntini goɗɗo a ñalliwoga eɗi ñalla a huntini goɗɗa eɗi ñalla tawa anta joni a woni ɗo an tadra'u lidduniya wal akhira on ɗo a rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana وهو موسم لولو لورو إذن كسرتو كتريتي مولا نادو تكثر فيه مناسبات
ijabatu du'a haray ɗiɗo mawsimuji ino ɗuuɗi e majji munasabaji jabagol du'a suumaye tagoto ɗal hoore وقد ورد في السنة وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على فضل رمضان وفضل الصوم فيه من ذلك ما يلي يتفيدي ونرو فأضان قرآن لونرو إذي قرآن لونرو غينا لونرو نرى قول قول ما قول كدي كبو لونرو كبو قرآن لونرو قرآن لونرو أولا شهر الدعاء والله تعالى يريد الدعاء مفيد الدعاء بحل وندما هو العبادة لأن قد الدعاء هو ابتلاء المسلم لا والكسل ولا عند رؤية الهلال سانغا يقول له من عايز وي يلا توني كسوني كوتي يلا نينا والله يوري قوم فانا دون لا ما كاي نودي ko arbite dum ko on ma teyda non no bi ala hawe ما بدي دعوة بدي كبري اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله رواه أحمد في مسنده والترمذي في سنن قال هذه سنن الإمام سنن الترمذي لماذا مسند الإمام أحمد اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ثم ينال كوني كوني كفي على من أمرهم ولا الله كريم كريم كانوا قالوا لبا وأنا عندي ما أقول من جبتان يندرون يندرون نقول ما يهاجم تسيكم أتمنى بكول Anda siang kamu nak kalau kita ada bui, kalau nak buat ada, kan buat cara kalau di bina, mana apa yang tu? Menen jangan berputar dan menen ande, mau berputar dia yang geru kamu cekik kamu macamai orang mencari makor ini, mesti jadi bawah. Mari, kamu dia anda ada, mau kene. Orang dua, jadi, ibu dia Ramadan. لكن لوندما رمضان هو سيد الشهور سيد الشهور شهر رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة لو يعلم العباد ما في الشهر رمضان لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة رواهما أي هذين الحديثين الطبراني في الكبير إمام الطبراني كتبت لما قد يجد الكبير وفينك وانت ماوي كوهو لبدين كرمضان كوهو نيالدين كجمع سر ديابي الله بأنه أمدنا ومصير كوني رمضان لتمنى أن يكون لتمنى العباد يا والله فهو tidak موسعة بالقسم لا تمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة سيئلتنا يسوم يوم يتعلقوا menurut dia kuri Ramadan doaon wani bo won gollu ko wala bidin wani ثالثا وإذا جاء رمضان فتحت قوي دعوة الجيد Sahwahbatu al-Zuhaili Rasulullah Rahmatullahi Alaihi Yofekini kan Maulana do sunna windu do defte jeabe ustadu be rekonisa be admao o windi defte Maulana de no jea defte de o windi al-mawsu'atu al-Qur'aniyya tafsir al-Qur'an al-Karim فما جوجي دفتر مولانا تفسير كذا مجلد جبانت نوي تفسير المنير وجوجي دفتر فيها نوي فقه الإسلام وأدلته وجوجي قواعد الفقهية تفتحوا تساو دهون هنده مودي بكان مولانا دو كنا كانكو كفقه الإسلام كوالي فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم كل حديث جوالي حديث فترم حديث جلين كنوبة حديث ياما رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه أو رواه الشيخان
أو في الصحيحين دون شيخ الألباني لقى قالوا إفيدهم أنا أقول مرة أوكيغو ما في السنن ما إيغو ما مسند فانو رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو رواه مسلم خلاص لأن الشيخ ليس صحيح كده الشيخ الألباني جون قرال kono tammo jonna den senati do gittaji ko do woni on nette woni ko wonde masala mon nette e wona joni uppugo laanange yow aray dilal kono bando goto saudi en jo wanani mo kimol fa o peccini o andi taw mo si pete do andi ke ya fala da ude katawata rati dia kana na uganda tazu ko jema on ko albania porto kono saudi en jo tay no yima وضريب باب الموضوع ما بري واني كفى للألباني صار شرفا كفى للألباني شرفا إذا ذكر الحديث وآله ربك وأهله فوقكم في ربك كلمتان مترادفتان كاحتلال معنى واحدا كفى للألباني شرفا إذا ذكر الحديث وآله ذكر الألباني في آخر المطاف هنا oni jolisa barbani cetuman di hadise hibbe mudum ko yete ko sanad warde hadise den siben jantana qal ganini ko sai albani karoli dukira albani fi akhir al-mata wano hadise teori ko tawdo wi da ka sai ay no won sitawi arti ke jokai mo e bawe wi ja be ta hawsal albani aw hasanahu albani أو تحاول الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني. محمد محتاج شنجيتي ويقول لنا مكان فندما جنبي تقولين وكيغاية وكيغاية. بكم تنسي. لأن أخورنا يقول الألباني النبي كما تولاجو. نودي نوقف كذي بس هذه الكامبوني وتبارنا بعد يقول موسى فرعون. Mau dengan Nabi Musa urat, Musa alaihi salam, atau Nabiullah Musa, kutnya. Karena, Syekh Albani ini masih juga baik dan ajam wal Arab, dunia Arab itu, kan dina Arab tanah balik. Kalau mau ina Arab itu ajam itu, wanda masih hadis jantam, ini semua. Syekh Albani jantam tidak begitu. Yani bisa jadi kata jokai. Sawa nyobi ko ema ko na de ka jolo. So gadi be ya amal Syekh Al-Albani au zakarahu fil mawdu'at. Sarai. Konon gadi ini wanda masih Ramadan hari. Jane al-jannati din fo ujite bahi. Jane yi tegen soke. Shaytan mujidin tumbe sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dare dondo kala wogo yedo na biya kabu yele na bau ngina ko yim awamu wati ko woni ko ke digi yo na alhamdulillah tasbih ba te daw ko hujja akbaru hujjata ala nafsi ala anfusi ani be hon adi taw mara be hero to music subhanallah Kini bisa koya go ina yetu janda ina heda hizi leo wote tumai ko ko fiji di wata kutina ta loro den bisa leo no kona kan ata bintini nanggal mama sia tubali amanu sia tubi ati onne nete tena go ni di no dumare ko koma to tumai on karai ati go mami kona dara to jone je ta se ne jambo urraul mashhurin Jambo belon ada dalam makanan Daud Musa Surai Mahiri Sami Makita Kudurna kata Nara tawa Kono yiru kake biru Jadi di kali ini Anara tawa Ma O kate Sudai biru O kate Sudai biru O Kumaya Kutiara ku iman Wajib Wajib Tapi ada yang ta'amiru Qadar Wa ta'amiru Tawabi Qadar Hai kubin di luar mana dikasih dengan mana saya tahu orang dia benar doang mau ada kasih itu mau dulu saya kalau kerja mau bebo
bicara lewat dikasih muhadara di Al-Quran akan janda. Saya berurus dengan dikuat. Anda tinggi itu dan Quran Allah mengajar. Waktu jenazah itu kita ingat dikuat. Waktu jenazah itu kita ingat dikuat. Kuni. Dengan dua dengan kadi, nayong pure. Kusuma yugikum as-salawatul khamsi wal jumu'atu ila al-jumu'ati. ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Wandema julde den joyi jonge julde ha joyi juma ha joyi Ramadan ha Ramadan ko heɓojum itta bakkatuji totokiri alana laftiraji jom muɗum duɓuɓu yeede par ce que sarti o ko ari zajju بس الكبائر والله هذا الشرط هذا المشروع يعني بس إذا يوم كفارة أقوم بكل بكرة الجماعة وقتا أورا لتجد رواه خامسا فضائل رمضان كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى في حديث القدسي وإني إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولقلوب فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك سواء قال لكم عنه إن الله ينجل كوي kala golle banu adama ko tawete jom sakwate ni igi na allawi siwana korkata amma korkata dum don mon nenete ko min ji ko min kadi yobata borranga ta dum ko jeli o acci tuyo makko yewti nana jada kay teden sonna ga makko o acci nyamete makko sabu an waray on do ko min yobata no wadani holo do weltare sana tajugol makko modi galdo Allah be yalla يا الآن لقطنا في مود من الملك عندنا أنا ناسنا يتعلم ويا من بلاد كذي كيف يجيجان إذا ما هو يجوم ماكو والله يقول يجيكم بانكو ما هو لما يجمع يدوب جسم تقول كره بولون بلوكوري تعالى عند الله أطيب عند الله الفوارق نلاقي دو ألف التفسير wanda moriata in buon appia ed dovete concludere con bien la Diego فضائل رمضان نلاد رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وفي حديث آخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم هذا حديث يجي فوق رغوره الكثير من صام رمضان من قام رمضان من قام ليلة القدر أي من أحيا ليالي كلو مثله جماجي ثم يوم بصلاة التراويح أو غيرها قيام الليل بالذكر والاستغفار وتلاوة القرآن تصديقا لما وعد الله على ذلك من أجر محتسبا ومدخرا أجرا إن الله تعالى لا غير بخلوص عمله لله جل وعلا لم يشرك به غيره غفرت له ذنوبه غير وجد استثناء عارف وغفرت له ذنوبه غير حقوق العباد وتتوقف أي تلك الحقوق على إبراء الذمة من الظالم أو المسامحة للمظلوم. أري يوتر لبان تمني على تفسير نوين لا تقول لو نيوتينا كلا Bordo tu mai malu dari bejuri tu mai manu diamano tatala tu bien tarawih tu bien nafi tu no ira secularmente
ko ina ɗum no qiyamul layli harawtino janto inde allah hino insino kayno toro allah tabaraka taala yo yaafano ɗum kammi ka yo ɓuuman ɗum bakkatuji mum yo surramo bakkatuji ala gote mo janga alqur'ana himo ɓuumini ko allah foɗi kon moƴƴere koye ko toye ɗum ɗon kon himo kontitori joddi ɗin o mariri ɗum ɗon joddi mum ko allah tabaraka wa taala hina ko hina kanko sabu wondema laɓɓingol golle makko ɗen hara o kabbitaali e goɗɗo mo hina allah tabaraka taala on tumara e bakkatuji makko ɗin fof yaafete si wona haqqeji jiyaaɓe ɓe rente ɓe no sitte tedduɓe kota hooru miji tawi gonɗa hoorude ñalla hoorude waala juulude yiɗa tanjini yaha hajju yaabo e lawa ko yaaɓana yaani itta zakka ko jawtima ƴettuɗa jusay an min almal yaani fiiji ɗin fof waɗa ɗum ɗo ta janngo sendano e goɗɗumara ko heeferaɓe tawa ko heeferaɓe naatoɓe yiite ɗum jon talanoyte waɗi noon mo joganiɗa o ko moƴƴere maɗe ko hasanatu onde nelaɗo landino to joni ene mbino moytore mbiyen noon ne nettede jeetel waktu ara aysa mum jagi adi seji nelaɗo ɓeyno ɓe landino ko hombo manil muflis ɓe a wi o komo alama kamin mbuuɗu kuntum tan mi ala mbuuɗu alama cuɗo ala porɗo e riwaya goo ɓeyni wono ko awon wiyete noon al muflisu tigi ko ardoɗe hasanat yonoji ko naatira aljanna kono ɓenni chatama hada wa daraba hada wa safaka dama hada wa akala mala hada yani waɗa koni ɓeyni wa tukhadu min hasanatihi wa yuta hada hatta ida faniyat il hasanat lanni ɗin haadi moƴƴi ɗin lanni ɓeyni tukhadu min sayyi'atihim wa yusrahu alayhi wa yusrah fillah subhanallah haray ɓeyni o goo ɗo e perdude ardeya moƴƴere yonare ko naatira aljan ɗum fof talaneɓe joganino ɗaɓe mo wiyete alhurama yani ɓe joganino ɗaɓe haray noon mo siɓɓe tedduɓe rento ɗen dey howen ko wonɗen e gollude kon ana duna inna gorko si maayi o ñawlaki arayna o gorko min kadi no wi gorko si maayi no ñawli arayna o gorko par ce que joga a anda si hawri ɗum yoɓete par ce que ɓe holli wondema neɗɗo joom maayi ha ɓaguru makko o wengoyte on nendete si tawi on nendete o heɓali ko yoɓano mo ñamani waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaɓataɓe juuɗude neɗɗo on nendete mo ñawliɗo mo heɓaki ɓaynano sallu ala sahibikum nokkugo ɓe mata sallu ala on nendete mawtakum haray ko noon ɓe wiyayta garanaako ɓe maako noon fa amma ana la usalli ala hada o wartornoɗo jandini haray ɗum ɗon noon haqqeji jeyaɓe ko dari wonde ɗon bakka yanugol ma sahiɗi hoorata ɗum ɗon horugol ma suuma e ittata ɗum ɗon juuɗugol ma julle ɗe maada kon oya ko pelle ko imma ko wiyete ibra'u simma dandadande ma nde yoɓita awil musamaha ma yaha toroɗamo joganiɗa on yaafuye ko jeloye hannde mo siɓɓe tedduɓe mbaɗeɗa maya wo anda arayɗa waɗi programme jelo on jogani hakkude porɗoɓe to heeferaɓe goɗɗum ɗum ma ɗum ara ɓuuɓe hara ko julɓe ma indiyemɓe hara ko julɓe hakkude sine ne dubayi ɗo e ko hina ɗo honno ndete waaloɗa maya ɓe andaka ma ɓe anda e kala ine hikkoy mo siɓɓe tedduɓe ko honno gertoyta ɗum ka sakkitore fatahiru ramadan عن سلمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان نلا لوادن من خطبة نلا سكتورا شعبان هاورو دي يسومي أنا مثلكم سنتنا لو جنب قلمين إلا من غيرين سهورة جنب لرورين كبيان أورغانيزم أين هذا جنب الرورين
الحمد لله. نواصل. قال بني عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: أي صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب من الخير كان
والكسل كلا والبي إن أهم هدف في رمضان في رمضان هو نزول القرآن الكريم. كلهم قبضوا حرف وحده ماندنا في رمضان في ليلة الخامس والعشرين. ثم وقعت جهازات تاريخية فاصلة كبرى في شهر رمضان تدل على أن الإسلام يقدر الأمور حق قدرها، وأن شعار الصوم هو القوة والزيادة والعمل، لأن الضعف والغروب والفتور والكسل يعني كلهم حينها نسوها بكسوما كل غرب ثم يدخل الجندول هو النار مما يمثل النار kaum kimat ekol lugol wana edu gugol eda sina gol eda men sa yil dorado lado gol dilu waya kule via kutuma yo sai masika ya so kata mai yo أو أبي
الحال والتشريع إما أن يؤمننا فتحنا لك فتحا مبين إما نوغي وما نوغي من رمضان من السنة الثامنة للهجرة ومن نبتدي وقعت بعد أحداث غزوة تبوك في رمضان يعني سنة التاسعة بالهجرة وفي رمضان يعني كانت المعركة الفارسية في دولي يوغا غيرو تبوك معركة الفارسية ونن كون جانغي سيرا يوغاندي o nete muradu andi gondo haray do kadi ko Ramadan nyande itande jeena yaɓere ɗo ɓe waɗali ñalande d'ailleurs نيوم وغير رمضان يعني الذي وقعت في رمضان انتصر الإسلام في اليمن وتتبع كيوم وغير يتنه في اليمن والله يوم نتي كلي نلا الإسلام كان يرسل دعاة إلى اليمن يعني ذي الكلب وكذلك قالوا نتي معاذ بن جبل وغيره رأيته وفقه من العدم من ينود يهود ونتي وغير يوتر الإسلام عند اليمن هذا يوكدي إسلام وثابت عند اليمن في السنة العاشرة في رمضان من إسلام يعني إذا لسبب بره من يوكدي هجرة من رمضان وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب على رأس سرية إلى اليمن وحمل معه كتابا إليه نلعب من علي رضي الله عنه يهو من الشيخ awa nafara letere yaman ɗon onne ke kanko onno ko wiyete astariya ko geeru jamamo tawata nelaɗo ala e nder joni o ɗo wone dalade ahdasuji ɗin hadama Khalid ibn Walid ب5 بقين من رمضان في السنة الثامنة البيت الذي كانت توبة فيه العزة في نخلة في هذا المكان هذا اسم المكان وهكذا حدثت لأن وصول كذلك أوزا لأن وصول خالد بن وليد كونين سنو لانتويلو كنت لأيك ويسوم إن شاء الله بيتي من المال لأيكو أي يوضع كذلك في موضوع الجبور يوضع لأيكو من نجد وجود لك وسيان كيف تقول وسيان لديه تجد اليوم هذا جنة السيدة كيف لا كريم بإذن الله هذا ما تتجربه لولا نشيء ولا وجه الحق ولا تخفي يجرى سبحانه وتعالى يلزم في يجرى سبحانه وتعالى يلزم هذا يجرى في يبدأ كل ما يجرى في يبدأ دوري كنوم إلا kopi janggingol nek jangginowo nek janggowo wajotowo nodinowo julnowo manatinoɓe ɗo iwan lay tarawi wujude alqur'ana wujinoɓe yimɓe ittoɓe sadaka darnoɓe juulitaji ɓe fotɓe yanira yo tawha innama yuriduna wa yaktuduna rida llahi taala duna duwa arafa allah tunde taala allah tabaraka wa taala wi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الشاهد في هذه الآية مخلصين له الدين. سيدنا دعاء قريب المخلصين له الدين. والرضا وكلام مخلصك وسلم ويدعو وأن الغور ولكنني قلت دين ذلك دين القيم أي الملة المستقيمة دون دين الإسلام. وفي الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام مع أنه من الآيات قالوا حديث الرجال بأصول الإسلام في الإسلام تقول كذلك حديث ونحن ضمن الدين. من الشيعة لأن كانوا يتساعدوا الساعات يقولوا تساعدوا الساعات يتساعدوا الساعات لكن كان فيه ما فيه
nabi. Ni wadai na wala ngadu ni andu golle kini ko yoro ke jango ya ayawna qiyamah kutabuan wejidi. Harai warumi na Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kira lain hadis nela Umar bin radhiyallahu anhu wa arda. Umar bin Abdullah bin Abbas qala wa nela wa qali do qala Ibn Abdullah bin Abbas ونرى قالوا إنما يؤتى الرجل أي من أجل عمله على قدر نيته. أن بابا بجد جرى جد يقولون وإن أن يراهم أن يباني. kalau jual masuk itu kan, kalau jual ni, anda tahu ada kue abon dulu, orang kue abon lah mungkin kuala, toko banyak ini buat orang berkena, ada biaya alat. Para kawan kita di mana saja, tinggi di bawah mana saja, anak kandung ego lelah. Hajma anak muda jelas, ini berkori tapi nak hajma tidak ada manta, tidak ada sesuatu ada kata, tidak ada kata, wajib akan berwarna golan, warna akan bermahila, warna akan berwarna warna. Innama yu'ta rajulu ala qadri niyyati. Anu kokor kogen ni siro ite jok ki gon le mutte jappe ya makya ko e do ende an ya ma an ya ko ni da ni do ma ko le ko na ko ma ti na da ko ba ku ba ya te ni ko ki ba ma ko ba do na da ma jok ko ta ni ma ja ka ya an ti da mu ki wa na are e ko ay do ja wa na wa ba da la min Allah ma lam yakunu yahtadun. An ti da bi ne be ku wa na amosyo are ya ko ya ma ya na da ja ka. Waktu mengatakan sudah kote ini, kedua yang ada di situ, kedua adalah kata jika nanti kita akan awal juga, hari itu yang dimana itu awal dan hari itu ya kan, ini dengan yang mungkin itu gayun Allah. Jadi hari itu dia itu orang ketika berada di jadi, ini rokok. Yang ada di ujung kemudian usah turun bicara. Dia pun hanya sembilan sudah dikatakan itu hari itu. Jadi hari itu semua sudah salah. Jauh tidak ada itu. Hari والغير إنما يعلم على قدر نياته وبكذب كل شيء وأنا مفرد وجمع. وروينا عن الأستاذ أبي قاسم القشيري رحمه الله تعالى إمام النووي رحمه الله وما في من تلك كونكيت عن الأستاذ أبي قاسم القشيري رحمه الله تعالى هذا الأستاذ بالمعنى الصحيح عندنا الأستاذ ومن يكاد من الأستاذ ونتأتانا من الأستاذ وأنه هذا الخلاف إفراد الحق بالطاعة بالقهر وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة أو مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. هذا kita lebih mengenai wandama wete laktinan gol Allah wetinan gol Allah goga on e doktare makko wetinan gol wetti gol doktare ma wetti gol goma e doktare wala ni gogina ko don tidak Allah ko ta ko anjum sabata di ko bil qas sila pandi hawika tahu mungkin ko pandi doktare gol makko Allah ko patto Allah ko minado ko immorte gol ni na gol yimɓe ɓen ma faslitagol mantore ma waccore ma giggol ma coɓede ma mana goɗɗo ma wisifa mo ndiru ma yo hakkine wandi ko joni no wurɗini janggo kalirana joni a tawi waɗi yeɗo daɗi ɗiɗi maari teno kadi wattata tawi waɗi kono wattata tawi ɗumanmen gara kala ko jangam men ɗum abdoula to ɓurno moƴƴude waɗa tabiwa maaro siko tawi ko dañi allah yettida ɗum ɗiɓale goɗɗo o dañi ɓe
segala. Baik. Aku dari aku tahu dikatakan di kau ini orang dia yakin dan motivasi dong. Puan agak dia lihat hari kamu kau bertiga dengan nyara ini. Coba itu berdosa lagi. Anak lain lagi. Ami tahu. Anak boleh bermain suka deh. Aku kalau itu tahu main boleh. Hari aku boleh tempat boleh. Anu bui arai de anu go go aje kai se la de wa go bui wa go anda saudi kala go go ana na ba ku yo yo na ma wa ana de go anda da ko de ana da ko buru ne ju ma ko ten ta de de jo na de go ana da ora de go aje mu da na ko ati ti ta o to go go de ana de no de do ka ku ma ko de ana de no de do ka ma ko de do ko ti ni ta de ara ya ta di de na kan boleh jadi orang kau benar kuat. Mana itu? Orang di mana mati yang mahu kemudian lo bukan menjadi ya pun bisa ada mungkin. Yang tidak ada nasi dari orang luar juga dia nanti mah dia untuk undang-undang itu kita kemudian orang itu sesuatu kerana kabuat nama mereka atau pokoknya orang itu kan di mana betul. Andi hari itu buat tadi kita tunggu. Jiwa kaki ele Zara wana hapo kuweza atendele bila atendao watu wiki bisa di kamera. Tahu wakati kumbara ini ma kumta yeye kada zena okina nene ndani donta ma bili dong jiwa kinalo kumbi lodo ada sikyo kole bisirawo nelda makoro kejazi ngazini ngala hapo kumera ino lakini koka ino konye ino yani sisi kok ino bila ino yani wanene sasa hivi kok mmoja wala kwa jauzi yakana jiwana do maji kati yeji yoga kinado yoga kati yeji no lango kama nenya ngepaka kutoa kwa hivi na bus mwenye tunanga ndio kama ndo majamu na ndo majamani oye jidira ko kula sabu egebe ko idai kata uko ni yangu ya sabu tacho ndo ona kanaye kiwa kana pilo siko kawofi ma hizo kata kita na hiyo na ana kwa wakati kile hanian mara itu bayar itu orang yang hari itu laku ada ekonomi sebagai orang karena boleh dimulai itu dan di mana nanti jomela subhanahu wa taala mara itu dia ekonomi wadinon Imam Syafi'i dan bertahu yang ini ini dia dan dia ini tu hari continue kalau saya orang yang wawasan di Imam Syafi'i dan قال وجدت أن الفقر تعلم هذا العلم يعني وهو قربان على أن لا يكتب إليه عاصي. يقول أنا نكتب نقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو والجماعة وجدت به أن الخلق وذكروا أن الفقر تعلموا هذا العلم أي إنه وكل قول على أن لا يكتب إليه قوله أم خمس. Masa kerja dengan dulu. Jadi, ini anu yang mau keluar dari wanda ini kita boleh para jangan dalam dan hanya tidak putih boleh ada imam ini jangan ini ada anda ini pada ilaiya arti anak itu jangan dulu putih berada di dalam dengan ini ada yang berada sebagai orang saya itu lewat muhadara lain waktu ketika ini dah bukan salah mana kalau salah itu terus kamu kau betul dia tahu cara mesti itu pasal ini dari itu mana nak salah itu mira hati ini jadi miskin aku jalan mana itu boleh patio asal ini dulu juga ya kapan kita bisa proses kapan kita marah proses ada yang saya ambil mana ada kali itu. Ni awak ni mau telepon mana? Kalau kalian jadi itu itu. Ni anda tumpang itu. Ia mau juga konon. Wah kalian ini. Kalau anda para petang ada dinamik boleh ini harai. Jadi
muradi ɗum nede kabakal woɓɓe ɗo kadi golleji ɗi si tawi on ɗino gollude ko on laarata essejiɓe ɓen dino joomude kala ala joomu est ce que kamɓe ɓe weltono kaade tekkinan jon noon aray ono wiyeteɓe ɗum kaysata almar'ati rahimahullah o wiya islahu istiwa'u af'ali zahir wal batin wonde makko fottugol gonɗe jeyaɗo kene gulɗo o wanno noon kadi goɗɗo goo kadi wi ko tasfiyatul fiili an mulahadatil makhluqin ɗo al ihlas tasfiyatul fiili an mulahadatil makhluqin o naɓɓingol golle ɗen ga e foori tande yimɓe ɓen kala gonɗo ko ɗiɗi wona mino ganduɗo miƴende yum ɗonɓe ta haymaɗa won ɓeyni wondema oɗo wiyete Zannun rahimahullah taala Zannun o wi salatun fi sittati min alamati l-ikhlas ko ɗeyaɓe ɓe maadeji laɓɓinangola istiwa'u l-madi wa dammi ani min al-amma andi ɓuri faamani fotugol tel mantore yimɓe majjuɓe ɗen e miñore ma natana neɗɗo majjuɗo mantima ɗo anda mantete waɗi o raɓeto mo wernan o wernamo raɓeto si o mantima ta renɗo si o yennima owa so aybinima o ta seyta ɗo anda aybinte kono noon wanote kamo koɓe men ɗo nottima ɗaɗaɗe haɓɓaɗaɗe siɗe ñalaɗo ɓe wino abubakar ashari haɓɓeɗi siɗe jangima o ɗiɗɗiɓe ɓe no laɓa إلى جنب مومية إلى بين يومين وإن لو علمت أنك تستمع لي لحصنته لك تحذيرا أي لحصنته لك تحذيرا وإن لا أنتي مولانا جناج كانوا لا بد وإن سمع أمر وإن أبو متأثر موالد جنب كل بعضي وإن سمع أمر بعد بين كاملا إن يقولون أنك تقول كل مؤمنا وكل حدود Uli haram yang dimana ada hedi, ada aju hati bapak suka, kita ada bawa tuhan ini sejauh saya tidak dia, saya nanti orang jangan hedi si modern orang sendiri dia ada kunci kolektor, yani Nabiullah Daud alaihi salam. Kan kita jadi berbeza, dah itu mau hidup, ini Allah subhanahu wa taala. Waktu terakhir kita jadi tahu tidak boleh jangan menjual jangan dibeli nanti kalau syarat ini kamera rumah Ibrahim apa kini dia orang jangan dibeli melaka mana kita kasih pakai selalu butuhan apa margari mau banting itu hai kita ini agar lamar kita ramu boleh tadi tidak hati orang ini jalan ada orang mau mau kita mengalah kepada Allah يعني ونلد كلهم ويسوي الآراء وقلنا نتكلم إذا أمثال وكيمة على التفاعل إذا أمثال أي منيمة على التفاعل الضبط له نحن نلعب ونجيب لهم تزكية ويرجم مصر أنا لو نلعب كأول دكتور محمد دول نجيب له يأخي وكان لديه بعض أنشبه من جمع تعرف ما يجوز لا يعرف ثم يعاني في هذا الجميع كيف هو ما أدري nak bagi itu bukan di mana dalam ada yang termasuk mau beritahu. Ini adalah kita berita. Karena bila kita nak ke, kalau teman orang buta ini, papo karton, jual dia tidak papo ni lah. Jok, ini dia karton, orang nak tahu jangan ni, ini sih nak jangan. Kalau dia jangan dia jual mana sudah jual apa? Kota di buri. Yusiro wakatko, anda dawa laba, anda dawa mo, anda jangi poli, anda jangi mo, ya apa? Cuma yo jangi jono jiwa tenula ori tani. Harai. Komana nome ni kali ya rupiah fil amal, subhanallah. Yati tu gol le makane wa tawa di tawa da dogo dogo ma ya ki ya yo ma ju di lo haraka tu dulu dalam kerja ibadah Allah. Ini itu awal makanan ulam ya. Jadi waktu kita awal amal akhir
ñaari torgo settigol jotti ko waɗata yimɓe ɓen on haray وعن الزبير بن اياس رضي الله عنه قال ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منه. وحتى قل لك بيم لبس وهذه بيم قل للقل فيهم كمن رواني شرك أولا نقول لك هذه عبادة أسرع قل لهم تبويب لبس أولا saya ada waktu juga memang sebenarnya waktu dia kalau dia nak masalah nak sebelum kita saya itu hai dan when berita akil dan film dan ai ini mah golnya dan nanti mah kecil orang nak tadi orang dia akil ni kita mau berbicara dalam قال عمر لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تبدي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا وإني وانما وتعجل فيه سبين هيهولة وتأكل قل فيه سبين هيهولة وتأكل فيه أي ما واحد قال يا بنا لو تجد بلا تجوني دمنا تقول بنا ما تقول ما تقول Aku nak ambil berkat nanti. Mana aku itu juga nak berat. Allah jangan bayar. Ni tak tu. Satu ayat itu mana bisa ngomong nama ni. Ini dia awak nak orang nak boleh buat dia. Lo saya tahu dia tu. Mana tak sikulah saya kau. Saya jika diboleh ibu ya kau. Mana orang berusaha berat. Saya nak kau kerja nol. Ini terjadi pakorom sedang mau berjudi, jadi ini memang sebab bukan nak bergolong masalah. Tapi bang Ustaz jika boleh saya dari ikut no air namu, wanda hari saya kerana mana orang yang terlihat ini, wanda tak kayu itu dia mau sendiri, kota itu kerana, wanda tidak boleh nak itu yang kerana apa, yang tidak boleh itu itu. Anak tadi, masuk ada dua nama kita ini, layam tafiul madimu di hasanatil mamdu, walal mamdu kadalika yang tafiul di hasanati. Mamdu, nafsuka, buat imam sabo, nafsuka dan tadi waktu ini, obat nani. Orang itu ada ibu bapa ayah di nama, yang nama dia dena bermakan. Ini boleh orang okor. Kalau saya ikut no ayah di nama, no sama-sama. Jangan kau di mana dia tu berbahagia, wayu ayiru, darai, terbu, mana? Itu orang yang masuk bukan ada. Oje tahu dia. Harai, oje tahu dia nama, orang naik. Banyak ini masuk dari mana sahaja, tapi aku. Wala nasibku ini, dan cuma hak ibu ada di situ. Wala nasibku ini, tapi kita tidak ramah. Nani mewara, nani koyana, nani kokon. Lolo kemokyo, itu sih. Oh, lo mati. Ayo kita menempatkan. Nah, orang itu demokrasi ini menafsirkan. Orang itu di namun kampungnya, subhanallah. Jadi di namun kampungnya ewira. Akan ada orang mengaitkan dengan siapa yang wala berlalu yang ada di situ wala hari Allah wala buat dia jadi saya mana kasih ini cuma Quran ini jadi loh mungkin kerja dulu orang itu saya kerja dulu ini kalau normal ini ia bawa di pantai loh lah kita sambaran loh anjari ini loh mau bener Kau apa di Mumbai Hai mau dengan coba bila diberi dengan kubaraya dan dengan jelas itu masuk dan terjadi lupa. Kalau ada dia bilang no baraya wamanlah. Hari ini mau deh. Bukan ada di dalam buku dalam depan.